Inkuru ikomeje kubica bigacika muri uru Rwanda, inkuru yabaye Rocky. Kuvuga inkuru yabaye Rocky ni ukuvuga ko inkuru yabaye Kimomo, inkuru yamamaye nyine yasakaye ahantu hose. Umuririmbyi dukunda turi benshi bamwita Ishimwe Vestine uririmba na Dorcas, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bakunze kwita gospel mu kirimi cy'abanyamahanga mu Cyongereza. Inkuru ikaba ikomeje gukwirakwira hirya no hino bivugwa ko yashakanye n'umugabo w'umudiaspora, umugabo w'umunyamahanga guturuka muri Burkina Faso. Bikaba bikomeje gukwirakwizwa rero ko uyu mugabo ashobora kuba afite imyaka 42, ni ibintu biri gutangazwa hirya no hino. Ashobora kuba afite imyaka 42, bikavuga ko Vestine afite imyaka 22. Ubwo bikaba bisobanuye ko umugabo bagiye kubana murusha imyaka 20. Gusa uyu mugabo burya agaragara ku ifoto ntabwo bigaragara ko afite iyo myaka 42, bigaragara ko ari muto ariko nanone gusa rero icyo nageraho icyo nashakaga kuvugaho no kuri ya mvugo bise abasore b'abanyarwanda babise ngo na amagweja, bikomeje kugorana. Umenye wazanye iyo mvugo yarateye umwaka abanyarwanda kuko bikomeje kugorana pe. Miss Ishimwe Naomi tumufatireho nk'urugero, agize atya aragiye ajyanywe n'umunyamahanga w'umunya Ethiopia. Uyu nawe Vestine ajyanywe n'umunyamahanga umunya Burkina Faso. Ubwo se birimo biragana. Ishimwe Naomi baramutwaye ba Juno bareba, ba Krisizi bareba, ba Star twemera bande bahari na ba King James na ba Seburikoko. Na ba Seburikoko babatwaye bari kubatwara abana. Ubwo dutegereza iki? Tuzashiduka birangiye neza abasore bo mu Rwanda babise amagweja n'ibinyabwoya none biri kubakurikirana. Wajyo no umuvumo babateye. Nari nibagiye ko na Rokari arahari ariko abana barabamaze. Ubwo se ibintu murimo je ndumva ntago biri gukora kabisa. Mwikubita gashyi ibintu by'ubugweja mushyire hasi muze mukore. Dore abana barabamaze, abanyamahanga barabajyanye